Конечно. Вы осигурник цаворх барх блюдо бият ногче. А мы с юбо ногче кухню а блюдо. 82 юксон каринаш. 82. Могли бы вы определенную часть хотя бы перечислить их? Викторину организует? Да. Давайте. Ахар берам чуркотамион. Дем берам чуржижикдон. Дем чуарпион. Ногче квасдон. Ахар пядеш. Морзи основе сыворотки морзи цани дештари шинтейпер напиток еще. Цубуевой обычно цубать из дикий груш будет на цубин и туда варенье леджемца или мед кефир ей. Это тоже нашим десертом было. Котам тяхачки чуарпер это больше вот тяхках кош. Изерхон بقيندم كاشيش سين خوختوخي اقلد توخي حوت مشاريش تاك تاتش اول سيرخ لبداية غاسك ماتر كإرسي ماتر لبداية сорняки, но его использовали в блюдах, его использовали как шавель в супах. Чеченский суп. Да, суп это вообще так и этот чепок ждор махи колди син хохи либидату хитак штухи лишдарон да штухи даун шер так чудно чудно шер чудно шер это ухакш ахар мисин хохтахел чудно шер нити чуарпиу из крапивы яш ахар قلنا شوية كيجي كيجي أحر قلنا شوية دقيني حساني يا شغل نقطة شواربيو أخنو كهوية رين تعيش ديزو يوزن قلنا شم مسيت تاي بنيوش أخويا رأس فيديو شخينا حقيقة خدينا ناس كوشي كحكين كوش تجيش توقش سوا تور خم هين بين سوا إتخين نقطة شواربيو نقطة شوارب مس فيديو نقطة شوارب بلغشتو يخجيو دقيني يحتاجيو وشت أبيشنا قويديو نقطة شواربني وين ما خاصولي وسوق إجرز توقش كي جرزنا شوي كي استوخيو يوخ دم دوي أبيشنا دم راد دم شوارب خيرو أوه دم كوتش دم شوارب يوه است دقين بيب كدوي سوشيت بهين سخاركش أوقوتنا يشت توسيت أجيم قل توسيت دهت توخي سوبيور إذا جوميز خور ودم خدر أحد خدر إتا понятно блиниш о а типа блинов أحد 50% دما لشوارت سين خوخش توخي إشتمي دوش блиниш توه تخلش دت دوش حدا يلدي عشان تتوخ شو دوخش أك أنت يقولي حول نشل حول естественно دم حولدو أحد حولدو كل هالبعض مشطوخ شتوخش по-разному دور أك كهوير حوق مشطو حين حوقم أوقت نخليون حوقم изюр так инкалчуялан вареник шо но эти вареники варились в молоке шурич вахкахкин вареник шхавор и вареник шурич вахкахкаю также тенал хабюли то сажимал айж борщ то си шурич вахишки герояш вареник шо так инсасюли хол сөйсин галнаш но они чуть по-другому делались ишца جيم جوارك ساتوف مير بدينا نحاول إيش جوارجي كيجي ويقال ده مود خواط وفي هيدا да. إيش إساسن قلنا الشور Аллаху Акбар. Если 82 там вида еды чеченского, то добол чай, амял докхец. Я горх бе, я блюдо, мы своим туам бешляла, ищется, я кетчебл. И камялду мы можем с любой там грузинской, азербайджанской кухней поспорить. Как раз таки мы эту книгу готовим, чтобы выдвинуть на международный чемпионат кулинарной. Готовить сейчас книгу, да, национальных блюд Чеченской республики, чеченского народа, ДРС. Восстанавливаем. Все. Еда это тоже своего рода история, культура народа. Это как бы своего рода дипломатия моя. Да, конечно. Как и Грузия, Азербайджан, Турция, многие народы дипломатии кухню свою национальную продвигают.
هو هذا أكروب توه بتروشكي هم مشتغلين عليه ولا أكروب ليه بس محتوخي زيني يوريني كشور محتش أور так что книга Кроме блюд из черемши, здесь представлены разнообразные сорта меда. Здесь и молочай, разнотравие, майский мед. Очень большое разнообразие от пчеловодов Чеченской Республики. Сразу в нескольких казанах жарится черемша, которой потом угощают гостей фестиваля. Вот в таких настоящих самоварах готовится чай. Очень вкусный, с медом.